kata kami ketika miet ka basau kapa ubah adan bersama ulah syatkan hadir jangan kau yang dengan kapol kemudian ada national secretariat pan ketika arkudu terik kamu kadap sauski saumi kasarkar lembai Dr. Amperin lendok menem step kerawan kerpa di ubah adan bandungan dok ketika jinghi bakam tam ya kaji syatkan dia nak liang badan lapan krausai ba lada kasarkar kam ada kaji thok man penpau banyakan ka Local reservation policy yang kaji punya teng yang kaji syatkan ada ka post teng men ni ini jipat ba kira bun cajan jong ni ka darah ka belasang badan ba nakaliang jaki kulit kila kamskino ka jakaru kalina kina po raj baban ban cepian yang suci bat syakmat jangan kita jipat ba sak yang kamon yang kadang kena jipat ba kiya yang ni ke bun pernah jaki kiwan panai mesim dan kipa ban yo ban kubre yo ba adan ke sausi sami kalayat nyeptep kai ke banjan di syakmat ban lada ka sarkar ka dengan pen ti kembakan ni ka kegiatan telai kendang peteng akan di ka jaga ban nakalian kinang lam jaga PPP ru kila kerjai kembara kerjai badan kila kerja ni ka jengkan ka juku ni ka juga por ke bambun ru ki ru pai ba kilo pi kilo pai samla kila penpa ko smok ya ya ka ko ya kya jang ba adan namar ba samsi sambi syatkan kembam ye le abekan bagi doktor pat ya tu ba tempat doktor ka jengta aka jiko ka jikya jang ba adan dan ni kirman kum ki pai ba afsan stong sing kirman ba kani ka jenjah ni kan kutno tangada ka sarkar ka ya kata ka jingkot ni ka jingkar pat banyakkan ba adan ba ka BBP da ka ba bu ya kata ka komiti kembang ka BP kalau buat mereka sarkar bantong ya ka expert komiti ban pe ya kani ka reservation policy bat kan syong kata ka komiti kemudian ajung buat ka sarkar ni long kumta kani ka jengnya tuik pai ba ni ka cakap syatkan bakal jeng peni aja kesarkan je petang ka kam kana position